Kajingnya seng presbyteri kabapara kabala pelong ha kabalang presbyterian lapalang kabala sedang nadu kakat lai tarik jonggas ni toding bad adu kakat san tarik urempang kabadi kasni ublay. Kajingnya seng kabala yob an pinmi yang ne kata nadu kasni ublay ha kapor sipo siteng menstem u Jerman bala penyat ya kajingnya seng dau temen basan lur shining room pule duai dau temen basan es kong tani layo kajing permena ya ka result scripture examination ar hajar pesan na usketeri jonggas Sunday school. Unong keren ha kani kajingnya seng dau Reverend Pidhar bad asua ban yo kajingkren ban sam ya ka kubor lakot kerpang ya ka kwaya na kabalang maulenong bad adin kajingkren layo biang saya ki arli ki kwaya kata na kabalang presbyterian nong madan shots ni bad boot saka standing kwaya jong ka khat ar belang riwar mingi district.
Kulay sibon nakabentay. Ya kunin ya leti, ka
cha e ba kan le ne ka wa Inang lupon ikana ule la prakimau ileng mate Kiriu kitui tara Kajinong kasyaraka kama Jinya long tulikawe Ikut kitsin ipa Ka mesin Kayang hawa kapai pun lalai om don kijing kusai arik tangkawe kasur ya ubengi ay dua la namroy kijing sa kapertailang senjong kamen siang maril kailang kampung isu penseruan Kijing pabrai berten Kalayin Kajak siting yume Dan sabang Kikam syuka berten Ikan kiriu kidui tara Kajing dong kasyarakat haba